Bumata Marie. Yeah. Nyazadiku. Batata mnati batubao. And that's fine. Wakala manti akuma susulazi. Ngelu samele mfwe. Na ngulumtsala umuntu umtsala sokuguqwe kokomelo. Samba lo man. Ngena phakathi. Hawu, umthombeni solonga kulize ekseni. Nawa kokotha ngathi x-ray pho man. Sengithuke ngiphatha uthatha ma microwave nama. Idlichiyela makhelwane. Nguye lo kumele ngikhaphene lo kumele ngiphekethele nalo mthini. Nguye lo sathane lo. Nguye. Please. Bantwana bavule amaphepha manje. Aka-matric babuke amagama bona uvula. Umethi please ngothi ngiyatheliwe. Konje wenda grade man lo makaku. Grade 10. Cabanga nje wenda grade 10. Vele grade 10. Wapriye ka grade 10 wena. So wathi gibela invotsa nge-side parking. Ugibela invotsa ngalivesi. Hayi khona mina ka grade 10 ngisho icondom lebe ngayadi ukuthi 7 bengiyithatha ngigqwalise manje ngifake tuke bra ngente emabele. Hayi khona man. Hey kepha kulayo. Ukhona man kwaPleasure baqinisile ngabo magagula. Kuningi man. Nalo mthayithi odumo naye. Makhelwane. Siyahamba kumbe uyahamba konke kanjani? Hayi makhelwane lalela ke makhelwane. Singasahlali phansi. Mlethe ngihambe naye fast masinyane. Anginahamba nawe vele ngobe uyabonakala ke usugwatile uyabilaka. Utafika umoshe lemtini. Pleasure. Kingikhonga umthombomela. Umuntu angahamba ngashabuyi. Makhelwane, asambe ke ntombatana uphakamise tinyawo uhambe masinya. Ungaphakamisa lutho. Uphangise. Manje ungasaphakamise sokonakele vele. Yabona ke mntwana wena Pleasure uyaqiniswa. Wona umncane ukwathi ufuna aqine ke. Sengendlela lokuthi mhlambe la singafika lapha emntini bakuphike bathi abakwadi. Akhululeka. Ngeke uhlupheke ngikhona mina ngisaphila. Ngeke atepa mntwana mina. Ngikhona. Kakhulu siyakhuleka. Sikhulekela sengishala konakele la. Wonakelelwe khehla. Lilanga lingashoni nje nsambama. Awunawathi phela kusukwendekeni angisimela ngaphandle kweligedi ngoba ufuna ngikhulume tindzaba tonkunyankunyana la ngaphandle kuve bonke labantu. Kwende njani? Ngithi kunkunyankunyene manje ngilethe nangu. Lela ke shiya lowe lapho. Ubusu uyabuya wona lapha sitokhuluma njengematfuthi. Right, amtshela lo mfumbatana loye ukuthi angifuni ukuphinda ngembona libhatha lapha kami la. Kwani uyamathi sengitheke akasale lapho ngena ke wena. Nawe ukavaka. Ukubambele lapho. Hayi kwenziwa njena ke wekhehla. Ya. Uthi kwenda njani? Ulishala kakho umkhonto ngothami lihlule ebunanzi ngikutshela iqiniso. Ya, ulivelela qimeda mina. Ngiyakuva. Ukuthi awuphuma umuntu esikoleni ngathi kusala la. Ungini lokho njengama-type ngithenga nama-taffins. Hayi kani wekhehla mina lo wakami mfana ke Mandla. Akajoli ke Mandla futhi nje akamethisi ke Mandla. Uthini? Ngithi Mandla akamethisi. Akakutshele lo mfombatana kususithatha places akusiso lapha kamkhulu. Mihlolo ngiyaqala ke ukuba livele bandla. Womkhonto ulele kangaki naye wena Mandla wena ke ngoba mfombatana usulele naye kaningi kastereka. Njobe nesakamithi wena ungamithi nilele kangaki namandla ngoba nakuthi wena Mandla kamithi. Wekhehla uyangithuka phela manje. Uyeva ukuthi uthini wekhehla. Mama ehlisa laka mkhonto. Nami ngifuna lokho ukuthi nemphike vele womfana. Nethi ngoba mina ntoyenda ngathi ungikwatile kanti. Nami ngifuna ukuthi nemphika mphikeni. Buka nje ukuthi ugqoke kanjani. King Kong lapho igqole ligede la. Hayi khona mphika vele. Kuhlakela. Mkhipheni Mandla man ngithi ngasimandla kaMandla mntwana ungamkhulumeli. Beningekho man Mandla la. Uyamathi Mandla lo mntwana. Angisho ngiva ukuthi ngena njani. Hawu man. Ngaze ngaba confused ke man. Mkhipheni man Black Shema ngizokwatha phela mina ngishaye bandla. Wekhehla. Awuthathele intombazana yakho nihambe lapha. Usiyahamba vele. Uyayimosha futhi la ngicela kahle lapha. Pleasure. Yani hambe njalo. Sihamba vele. Asihambe intombazana la bakuphekile. Ya, khohle nje ngamagama owethu nabo waruna. Ngilahliwe lo. Kepha ke ukhumbula ke utshelile ukuthi noma ngabe uthi ngayinanga ukhona ke mina nombolo yami 082 667 122. Ngiyethaka mina ukukhuleka ngani yami ngihluphe ngona mina. Kuhambe